Мына мынтип жаркыраган жаз майрамы, жакшылыктын, токчулуктун жарчысы Ноорuz майрамы кирип келди. Жергебизде майрамдык маанай жогору болуп, Карагулжа райондук мамлекеттик администрация алдында майрамдык иш-чара уюштурулуп, келген конокторго ыр күлкү тартууланды. Районубуздагы мекеме ишканалар дагы майрамдык иш-чара уюштуруп, сүмөлөк кайнатып, Кыргыздын унутта калып бараткан улуттук тамак аштары бышырылып, келген конокторго жүздөгөн даам сунулду. İş-чарага келген конокторго мекеме уюндар, мектеп окуучулары ыр күлкү тартуулап, улуттук оюндар уюштурулуп, жеңүүчүлөргө сыйлыктар тапшырылды. Сүмөлөгүбүз токчулукту, берекени, ырыскын алып келсин. Быйылкы жылыбыз тынччылык болсун, Кыргызстаныбызда өнүгүп өссүн, эли журтубуз менен аман бололу, а? Kırgızstan karta düşüp olma. Ay gelip görmüyordur. Karta düşüp oldu. Karta. Bu gün kıştık belası. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlumuz uzun olmasın. Rahmat. Жақсы жыл болсын, Ноорuz, тоқчылыктын, молчулуктун жылы болсын. Биз ушул жылда кайнаткан сүмөлөгүбүздү сиздерге тапшырып атабыз. Сиздердин ишиңиздер да ийгиликтүү болсун, аманчылык болсун, тоқчулук болсун. Биздин агайыбыз быйыл эмгек сиңирген алды. Кийинки жылы сиз да алыңыз. Başınızdan daim el için hizmet kılıp çalışın. Sizin de işiniz iyilik olsun, daim şu biz de koldap gelesiz. Arkada iş çaralarınızda gelesiz. Şu işiniz örkünde örsün, bunun arkada zorlarınızı götüreceğiz. Bizim en yaş, hadi siz şu Almak Lezek'e bizge yetekçi olup geliyor oturad. Siz gelgenden beri bizge olmak geliyor oturad. Ağayımız emgek sürüyor. Şunday iyilikler sizde de oluyorsun ha? Bilimleri sarmalı. Rahmat değil mi bizim? Şu çıkarmacılık borboruna көп жылдан бeri эмгектенип, биздин райондогу билими өркүндөгөн, билими терең жаш чыгармачыл адамдарды, жаштарыбызды өстүрүп келе жатасыңар коллектив. Дайыма ишиңерде ийгиликтүү болуп жүрсүн. Карагулжанын атын чыгарган, даңазалаган биздин эртеңки келечегибиз болгон балдарыбыздын билими дайыма тереңдеп, өркүндөп, чыгармачылык өнөрлөрү өркүндөй берсин. Коллективге ынтымакчылык дайыма ушундай эл оозунда болуп, бизде жетишкендиктердин баардыгын өзүбүз мындай көргөзө албасак дагы билимибиз менен жасап аткан ишибиз менен көргөзүп элибиздин болуп жүрө берели. Районубуз тынч, кыргыз эли жерибиз тынч болсун. Жерибиз тынч, элибиз аман, эсен болсун. Дасторконубуз дайыма наңгат болсун, таналарыбыз даңгат болсун. Асманда канча жылдыз көп болсо, биздин кыргыз элибизде төрөлгөн наристелерибиз ошончолук көп болсун. Сиздерди бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктап, бардыгыңыздарга майрамдык маанай каалап, Карагулжа районунун Ырысбай Абдыкадыров атындагы райондук маданият үйүнүн чыгармачыл тобу тарабынан жана таланттуу шайыр апалар тарабынан майрамга арналган Ырысбай Абдыкадыров атындагы балдар музыкалык мектебинин таланттуу окуучулары, чыгармачыл мугалимдери тарабынан сиздерге арналган майрамдык концертибизди баштоого уруксат этиңиздер. Жакшы маанайда отуруңуздар. Дагы бир жолу майрам кут болсун деп концерттик программабызды баштоого уруксат этиңиздер. Kelgen Oroz, mına bugün elimizde bayramı. Kelgen Oroz, mına bugün elimizde bayramı. Kamera var. Radyoda bağlanan bir sözü
Tatып келген бабалары мұрас қылып берген елек келген орыс көзгі чашын тыштық болсын қанжығаға бақыт байлап келген елек келген орыс көзгі чашын тыштық болсын қанжығаға бақыт байлап келген елек келген орыс мұңа бүгін еліміздің байрағы келген орыс мұңа бүгін еліміздің байрағы Татаны ертұлған, ардайын үтіті мұнавасы тұлған Ай берені ашып келген ұрын, үрек тамчылапты сосын ұлдан Ай берені ашып келген ұрын, үрек тамчылапты сосын ұлдан Келген ұрын, мұнда бүгін еліміздің байрағы Келген ұрын, мұнда бүгін қырғыздың байрағы Sen kelgende asıl yerge Urşun dolu ırıskın bolsun elge Uşul cilde kızlarında kelgen urur Satın olar kalkıp benim eleşçeke Uşul cilde kızlarında kelgen urur Satın olar kalkıp benim eleşçeke Kelgen oruz Mına bugün kırgızımda bayramı Kelgen oruz Mına bugün kırgızımda bayramı Kelgen oruz Mına bugün elimizde bayrağı Kelgen oruz Mına bugün kırgızımda bayrağı Mına bugün kırgızımda bayrağı Sultanıp gelin adam kömülü vurgan Susumu tohumları taşka vurgan Epeti şairleri boynuna alın Vakıtın bereketsin çeksiz aşka Devrin altın cerim kara koca Doğurun birbirine kadarlaşkan Topbeyin ellerin karmalını bakan El için en bir kımmet sezilesin Sağlam alışaka sakardansan Severim sen de sönür kara koca Dağdayar kuruslar surdaşçaylo Bu devde dar su var elmaktağa Dağ sudan kakalı çakarına Ömür ruhaytan katsayın Adımdan aylamayın kara bolca Ömretin uvağında üstürmezsen Canını sanırım saklap durgan Ömrümden ağlayın kara bolca Adımdan aylamayın kara bolca Kırılganı, bağlanı, kızarganı cıpar gün olsun Kırçınday bolun özünümü, kılımlar şanlı gülüm olsun Kırçınday bolun özünümü, kılımlar şanlı gülüm olsun
тынчтык менен ыр менен жетелешип жазгы жумшак жел менен ырыскыны алып келип элиме төгүлүп агып турат жергеме. Noğruz geldi, nurga bölüp жазайын. Biz kütübüz uşul gündü jıl sayın. Tatlı uykudan jaratılış oygonup, büt aylana, jandan uğda gün sayın. Amansızlarga, urmattуу kalayık kalka. Ardaqtуу zamandaşlar, kutman jurtum. Barыңыздарды babalarımızdan келе жаткан жыл жамырып келген Nooruz майрамы менен куттуктайбыз. Майрам elibizge tokçuluktu, tınçlıktı, ıntımaqçılıktı alıp gelsin. Анда elibizde Nooruz майрамы менен куттуктоо үчүн сөз Караколжа райондук мамлекеттик администрациясынын башчысынын орунбасары Көкөев Молса Сайиповичке берилет. Кол жаап тосуп алабыз. Урматтуу кадырлуу калк, сиздерди элибизде сүйгөн байыркы майрам Nooruz майрамын чын жүрөктөн куттуктайм. Эзелтен Nooruz тиричиликтин, жаратылыштын жаңыласына жана жакшы тилектердин майрамы. Байыркы бабаларыбыздын 21 март күн менен түн теңелип, жыл тогушкон баамдап жараткан тирүүлүккө жашоого таазим эткен. Жарыкчылыктын түндүн жылуулук суук ызгары менен жеңген сыяктуу чындык жалганды, жакшылык жамандыкты жеңет деп тилек кылган. Жер айдап, үрөөн сээп, келечекке жакшылыкка умтулган, арыздашууларын токтотуп, тарыштарын кечирген. Дасторкон жайып, жаркы маанай менен жакындарына, досторуна жана кошуналарына жакшы тилек менен кабыл билдирген. Байыркы Nooruz майрамы эгемендүү Кыргызстандын соосун кесилиши менен кошо элибизге кайра кайтып келди. Нукра элдик майрамды кайра жаралышы тарыхый тамырларыбызга, улуттук каада салттарыбызга таазим. Nooruz күнү жаратылыштын гана жаңыланууга болбостон ар бирибиздин жүрөгүбүздөн эч кимибиздин дүйнөдөгүбүздө жаңылануу болот деп ишенем. Баарыбыздарды кирип келген жаңы жыл, жаңы кудуреттүү күн менен куттуктайм. Күн жаратылышы жаңыланса, сиздерге ой толгоолор жакшылыкка бурулуп, жаңы жакшы ниеттер жүрөгүбүздө орун алсын. İlki kutlukta söz Kırgız Respublikasının Prezidentinin Oş областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн уюштуруу инспектордук кадр иштери жана мониторинг жүргүзүү бөлүмүнүн башчысы Качыбеков Сабек Зулпукаровичке беребиз. Саламатсыздарбы, урматтуу Караколжа районунун тургундары, урматтуу бүгүнкү салтанаттуу кеченин катышуучулары. Көктөм менен бирге келген жадыраган жаз айынын жарчысы элдик Nooruz майрамыңыздар менен сиздерди Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жамалдинов Зиядин Исламовичтин жана жеке өзүмдүн атымдан чын дилимден куттуктаймын. Nooruz тарых сыяктуу эле узак жана терең, ал табият менен адам тирилигинин ажырагыс символу, улуу тилектер менен үмүттөрдүн ширелешкен майрамы. Күн менен түн теңелип, өмүрдөгү жаңы көктөмүн башаты саналган бул майрамда адамдар санаасын унутуп, араздашууларын токтотуп, бири-бирине жакшы сөз менен жаркын маанай тартуулашат. Ал эми байыркы Nooruz майрамы эгемендүү Кыргызстандын шоосу кесилиши менен кошо элибизге кайра кайтып келген. Бул нукра элдик майрамдын кайра жаралышы тарыхый тамырларыбызга, улуттук каада салттарыбызга алып келди. Караколжа айыл өкмөтүнүн башчысы Батыров Каныбек Маришовичти чакырып алабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу кадырлуу Караколжа элим. Бардыгыңыздарды, жалпыңыздарды
Байыртадан келаткан Норуз майрамы менен жеке өзүмдүн атыман Каракулча айыл өкмөтүнүн аппаратынын атынан куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Норуз адамзат тарыхындагы эң байыркы миңдеген жылдар бою салтанат менен белгиленип келе жаткан майрам. Анын маңызы табиаттагы жаңыланууну, коомдун жана адам баласынын жаратылыш менен тыгыз байланышын даңазалоо. Норуз майрамы биринчиден жаңылануунун, жаздын майрамы, экинчиден Норуз майрамы теңдиктин, тең бөлүшүнүн, ынтымактын, кайрымдуулуктун майрамы. Үчүнчүдөн Норуз майрамы тазаруунун, арулуунун, арулуктун майрамы. Байыркы ата-бабаларыбыз 21 мартта күн менен түн теңелип, жыл тогошкодун баамдап, жаратканга тирүүлүккө жашоого таазим кылып келишкен. Жарыкчылык түндү жылуулук, суу кызгарын жеңген сыяктуу чындык жалганды жакшылык жамандык жеңет деп тилек кылышкан. Дасторкон жайып, жаркын маанай менен жакындарына, досторуна жана коңшуларына жакшы тилектерин кабылоорун айтып келишкен. Ар бирибиздин жүрөгүбүздө жакшылыктын, биримдиктин, бир туугандыктын сезими согуп турсун. Ушул эп күнү үйүңүздөргө кут конуп, иштериңиздерде ийгилик жылоолоп, үй бүлөңүздөргө бакыт таалай, турмушуңуздар берекелүү болсун. Өлкөбүздө дайыма өнү өсүү болсун. Анын ичинде биздин Каракулча жергебизде дагы ынтымакчылык болсун. Ушул быйылкы жылы токчулуктун, молчулуктун, байгерчиликтин жылы болсун. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен майрамды жакшы өткөрүңүздөр. Чоң рахмат. Сөз Каракулча райондук Аксакалдар кеңешинин төрагасы кадырлуу агабыз Ибраимов Сейтакун агабызды кол чабуулар менен чакырып алабыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум мекендештер. Кыргыз элинде 3 эле улуу майрам бар. 2 айт майрамы, анан бүгүнкү биз майрамда жаткан жаңы жыл ажыратуу Норуз майрамы. Бүгүнкү Норуз майрамын жалпы жұрттың қатарында кадырлуу каражы кут кетпеген Каракулча элинин жалпы ардагерлерин, уул кыздарын, жаштарын, райондук жалпы ардагерлердин атынан кызуу куттуктайм. Быйылкы жылы районубузда жаңылануу башталды. Жаңы жетекчилер келди. Жаңылыктарды баштайбыз деп айтып жатабыз. Кудай таала бүгүн биздин райондун акими Кулубаев баштаган, райондун прокурору, райондун соту, райондун начальник милициясы, районунун башчысы, райондук оорукананын жетекчилери жана Каракулча айыл өкмөтүнүн башчысы азыр сүйлөп кеткен жаңы жетекчилер келип, жаңы шаанды баштайбыз деп, эли журтубузга ынтымакчылыкты, биримдикти, жакшылыкты, жакшы иштерди жасайбыз деген аракеттери менен баштадык. Саламатсыздарбы, урматтуу, касиеттүү Каракулча эли, аксакалын жайкалткан абалар, апалар, сиңдилер, курдаштар. Мына бүгүн баарыбыз жогоруда белгилеп кеткендей, жер жарылып, чөп чыгып, желин айрылып, сүт чыгып, жаздын башталышы менен чогуу келген Норуз майрамыбызда жолугушуп отурасыздар. Сиздерди ушул Норуз майрамыңыздар менен райондук аялдар кеңешинин атынан жана жеке өзүмдүн атыман чын дилимден куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Бул Норуз майрамыбыз өзүңүздөр билгендей кылымдап жашап келген майрамыбыз. Бир мезгилдерде кичине алыстап калдык эле, эми эгемендик алгандан бери жакшы белгиленип келе жатат. Ушул майрамыбызды дагы мындан ары дагы өнүктүрүп, өзүбүздүн нукра наслибизди, каада салтыбызды мындан ары дагы өнүктүрүшүбүз керек. Баягы ар жактан келип калган керексиз салттарды жоюп, бул иште урматтуу бүгүнкү майрамдын катчылары, урматтуу айымдар, сиздердин ролуңуздар абдан чоң, ордуңуздар абдан чоң. Мен сиздерге ишенем, мындан ары дагы районубуздун социалдык, экономикалык өнүгүшүндө
айымдардын дагы чоң салымдары болот деп эсептеймин. Буга чейин болуп келген ушул президентибиз кабыл алган жарлыктарды ишке ашырууда өзүңүздөрдүн көчөңүздөрдө, жамаатыңыздарда, айыл апаңыздарда жакшы иштерди аткарып берет деген терең ишеничтемин. Анда эмесе ушул алас ар беледен калас, жылдан аман, айдан аман, жылдан эсен бололу деп тилегибиз менен Ноорун майрамды майрамдап жатабыз. Дагы бир ирет майрамыңыздар менен. Чоң рахмат көңүл бурганыңыздарга. Жел менен ойноп, жазда келди жаркылдаган, жергеме кирип келди Норуз майрам. Айлана кубанычка, шаңга толуп, жаз менен кошо келди күлкү сайрам. Норуз майрам, бийлейбиз ырдап куруп сайрам, айланам баары шаттанат, аскада бүркүт шаңшып, ан сайын гүлдөр аңкып, теребел тегиз нурданат. Анда эмесе бүгүнкү Норуз майрамына карата Норуз менен жазда келди ээрчишип, оомат артып, кут төгүлсүн жериме аттуу театрлаштырылган оюн зоо программасын Рыспай Абдыкадыров атындагы Карагулжа райондук маданият үйүнүн чыгармачыл тобу жана Рыспай Абдыкадыров атындагы Балдар музыкалык мектебинин мугалимдери тарабынан тартууланат. Жазда көктүм, жазда шибир жайкалат, жазда жашоо кайра баштан башталат. Жерибиз кири дем алып, айлана бүт саң гүлдөргө капталат. Мына улустун улуу күнү келди. Көктөм келди. Жараткан берген көк майсан, жаралган атам заманда, күтүшөт көктөм майрамын асманда. Жылдыз, ай, күн да, көктөм, күттүк биз сени көктөн. Жараткан берген көк майсан, келе көр бизге тезирээк. Дыйкандарга эгин бер, малчыларга төлүн бер. Уроо толгон дан болсун, куроо толгон мал болсун. Мал кармаган бай болсун, ат, сүт, айран мол болсун. Уыз кымыз көп болсун. Жаздың жыты-жыттанды, баба дыйкан багбанчы, кетмен күрөк алгыла, талааны көздөй шашкыла. Жерине күтүп калды дейт, канекей дыйкан барбы дейт, кайрадан күчтүү сынашты, чер жазышып алсак дейт. Көктү бузат көк бука, тана жайык кабарлап, жер булагы жети кат, жер иштеткин адамзат. О, жараткан колдой көр, баба дыйканды, абадан жаадыр, жерден өндүр, бала чаканын ырыскысын өзүң жеткир. Көптүн насиби баба дыйкан жолуна, оңна. Баба дыйкан жолдошуң, бардык ишти оңдосуң. Баба дыйкан колдосуң, жар болуп жылоо болосуң. Күчкө кирип билегиң, кабыл болуп жайында, оңго тартсын тилегиң. Дыйкандарды дүрбөтүп, ак буудайдын үрөөнүн, жараткандын ат үчүн, жан-жаны бар ак үчүн. Үрөө септин жериме, дем кошулсун демиме. Шамиянын шайлантып, кошо күзүн айнатып, ала жерди аңтарып, кара жерди каңтарып.
жердin бетин ачалы, жерге үрөн чачалы. Мына септим уштап, жылуу жерден конуштап. Мунусу жетим жесирге, мунусу карып мискинге. Бу ачарга, мунусу алсыз карыпка. Булары орт кумурскага, мунусу сурамчыга. Булары саламчыга. Калгандары сизге, бизге, сага, мага. Эми буягын мен билемин. Сугатын өксүү болбосун. Өңгөндө арам чөп койбосун. Арыгың кенен чабылат. Корукчуң армың табылат. Тилегим жөн, үрөнүм өн. Береке берк байласын. Бердик бабадый канга, бириң миңден чайласын. Амин. Taştay koygulap üy aylanıp, gün gürenip jamgırda kimder жүрөт? Kü atası kambarkan, ay talağa kü jatsın. Önüp çıksın ürönüm, önüp çıksın jügörüm. Su atası Sulayman, susun versin sigindi. Жердин бери жерине кабылмасын билиңди. Жел атасы жел кайып, булут айдап булуксун. Дыйкан терин чугуртуп, бомудон жамгыр куюлсун. Күндүн бири күн теңир, жан менен бирге нур берсин. Дамбыр, дамбыр, дамбырдаш, дамбыраткан кызыл таш. Жамгыр жады күркүрөп, келип дулга калдырдаш. Gün gürkürüp köp жа, жер жарылып çöp çık, жерin ayrılıp süt çık. Çebi çeleğin çelengdep, çelek çelek süt bir. Too jarılıp ot çıksın, toktu jagın toroңdo, tolo, tolo süt bir. Bayçicekey başbaksın, arık toruktu toygozu, köpkö toyup can baksın. Jıl jadırıp ertelep, gelişinin kaytpasın. Günca, günca, kündöp tündöp köpça. Karagay başın kayraca, arça şağın ayraca. Kekeğin başın çerteca, çiğdin başın iyipca, tö kuyruğa uyupca, yer canga deyipca, tögüp tögüp koyupca. Alas, alas, arbaledin bol kalas. Жаңы күн келди, Nooruz geldi. Жер жарылып çöp çıktı. Желin ayrılıp süt çıktı. Жерени жашыл жамынып көк çıktı. O жараткан, жакшылыгыңдай аба. Оробуз данга толсун. Дасторконубуз нанга толсун. Өрүшүбүз төрт түлүк малга толсун. Ак сакалдарыбыз акылман болсун. Ак элечек байбичелерибиз мейирман болсун. Карылар дөөлөттү, айымдар сөйлөттү, келиндери келбеттүү, жигиттер алибеттүү болсун. Алас, алас, арбалиден бол калас. Барчылык болуп, токчулук келип, бардык үйдүн түндүгүнөн түтүн булап, очок жанып, ордо толсун.
el yurt aman bolsun. Ata babalarımыздın arbağı жылы olup Kuday oldosun. Alas, alas, arbaleden bol kalas. Alas, 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 arbaleden bol kalas. Noruzdun uşul gününde arça tütötüp ar üyde şattık gülkü жаңырып şan жаңырсын göktümde Totalağa şan dolsun ak dilektir aytılıp arzançılık mol bolsun. Alas, 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 arbaleden bol kalas. Tınçlıkta yaşap elimiz, baylığa dolsun cerimiz. Iltımak ornop arıgı, aktangday bolsun deylimiz. Denirge doğu deylimiz, elimiz aman bolsun. Alas, 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 arbaleden bol kalas. Alas, 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 arbaleden kalas. Dastar kongo nan koyduk, kaymak menen may koyduk. Kızıl salgan çay koyduk, ar türdü gülden çoğultkan, arı çoğultkan bal koyduk. Mal başımız köbeyip, totalağa şan tolsun. Ak dilekler aytılıp, arzançılık mol bolsun. Tınçlıkta yaşap elimiz, baylığa tolsun жерimiz. Alas, 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 arbaleden bol kalas. Alas, 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 arbaleden bol kalas. Öntıma gornup arıgı, aktangday bolsun beylimiz. Kudayga doğu değilimiz, aman bolsun elimiz, abbat bolsun dilimiz. Alas, alas, arbaleden bol kalas. Amin. Amin dep kol jaysan, men batamды bereyin. Mogol turgan köpçülük, barına bakıp dileyin. Hiçbiriңдин başında jamandıklar bolbosun. Sanap çıksan bürösün, kıdır bolsun joldoşun. Ne dileseң tilegиң kabul bol ornosun. Жерге bizge bakıp konsun, bak karasın. Kıdır darısın, Kuday jalgasın. Mal başыңды aman kılsın barısın. Kuday bak versin, bak verse bak versin. Kudayım ırıs versin, ırıs verse turus versin. El içi tınç bolsun, emgek kaynap dursun, bereke jaynap dursun. Karlar nustanuu bolsun, baybiçeler berekelүү bolsun. Kız gelinler uyattуу bolsun. Yaratkan versin tilekti, üçtün biri kuptunar, beştin biri dek joldoş. Jetinin biri Kıdır, toğuzdun birösü Tom, 13'tün biri Olya. Dost kütsün 12'ni güt, oşonda bar bolot, bar tolot. Yaratkan üçüldü oldoy, dövlöt bakıp ıntımak der, жерге jangır, bakımga baylık ver. Bak karasın, Kıdır darısın, Kuday jalgasın. Amin.
байрамыңыздар менен. Жазда көктем шебер жайқалат, жазда жашоо кайра баштан башталат. Жиренебиз кере дем алып, айлана бүт сан гүлдөргө катталат. Nooruz майрамына карата номер 29 кесиптик лицей Эргеш Осмонов атындагы орто мектеби, Шарып Жээнбеков атындагы интернат лицейи, Оразали Сайдилканов атындагы орто мектеби, Баки Эшмамбетов атындагы орто мектепти. Атайын кесиптик окуу жайлар орто мектептердин арасында уюштурулган Кыргыз элинин каада салттары боюнча кароо сынактарга кезек беребиз. Куда түшүп, сөйкө тагып кетиштеле. Мына бүгүн кудагыйым абысын ажындары менен келиптир. Кызыбызды алып кеткеле келишиптир. Кыргыздын каада салты боюнча кызды узатады, Анда эмесе жеңелери, кызды бери алып келгилечи. Беш көкүл чачын. Жалгасын, бактылуу бол. Кыр көрүм чачын жазып, кеп такыясын алып, эки өрүм чачын өрүп, үкүлүү шөкүланы кийгизгиле жеңелери. Кызды даярдай бергиле. Ар бир номинация 10 минутадан убакыт эсиңиздерден чыгарбасаңыздар, ийгилик каалайбыз. Бактылуу бол, барган жериңден бактап, кырк көрүм чачыңды жандырып, эки чач өрүп, шөкүлөңдү чечип, кеп такыяңды чечип, шөкүлөңдү кийгизип узатабыз кызыке. Анда месе кыз даяр болуптур. Чоң энеси айта турган сөзүңүз болсо айтып калыңыз. Кызым менен коштошуп, салт боюнча кошок айтып коёюн. Белиңе кемер тагып жүр кызым, кайнатаңды сыйлап жүр кызым, кайненеңе жакын жүр кызым, ичерине тамагын кызым, айттырбастан берип жүр кызым. Kaynata eşik tak deşik kızım, tak deşikten oy kaytpagın kızım. Öz ata eşik bak deşik kızım, bak deşike kaytpagın kızım. Sada olayım baktılı ol bargan yerinen, ağarıp gögör kızım, baktılı olan anayın. Анда месе чоң апасы сиз да кичине кызга кулагына бир нерсе шыбырап коюңуз. Мен да айтып коеюн. Кызга кырк үйдөн айтат дейт. Көпчүлүктүн катарында кызым, биз да билген насаатыбызды айтып коелу. Кадага олоюн барган жериңен бактап. Алтындан бешиге ыргап өт балам, алганың менен жырга өт. Gümüşten beşiğe ırga öt balama, kuyum bir menен aycırga öt balama. Ağ uçuk verdim ay saptavala, okudağı yak kuştu verdim ay taptavala. Kök uçuk verdim ay saptavala, okudağı kök kuştu verdim ay taptavala. Ardaktap bakkаны атасы я, андайлеп бақты апасы. Кудагый болбосун кызым ой капасы. Барган жериңен бактылуу бол, ошол жерге сиңимдүү бол. Бакып көр балам. Анда месе мен кызыма өзүм кулагына күмүш сырга айтып коеюн.
kızım. Kökülge tumarı takkamın kızım. Men seni gölüp öcerge bakkamın kızım. Samayga tumarı takkamın kızım. Men seni salkın bir yerge bakkamın kızım. Caman bir jakşı söz açsa kızım. Gülbün menen geçirgin kızım. Akkalpakcan görünse kızım. Atam bir gelet devegin kızım. Gelecek görünse kızım. Apam bir gelet devegin kızım. Oşol bir cerdin bülösü olup baktılı bulup yaşağın kızım. Oşol bir cerdin bülösü olup baktılı bulup yaşağın kızım. Apası sabret emi. Jengeleri silerde koştoşkula. Jengesi gökdöğünün çoğuytup jetelep жүрüp baktın ele. Koştoş gelip. Kızke bargan жерген багайтсын, бактылуу келиндерден бол. Артылтып камчы салдырба кызке, атаңа дала талдырба кызке. Эңилтип камчы салдырба кызке, сенен эңел ала талдырба кызке. Тулга бою от жаксан кызке, түтүндөтпөй өчүргөн кызке. Жақшы бір жаманге ұқсан қызке, сен күлкі менен кечирген қызке. Барған жерген баға айтсын, көшігін көрсін, мықты келіндерден баға. Жет атасы мықты, пектүү жерден қыз алып, құда күтіп, төбөбүз көккө жетіп, сүйініп олтырабыз. Андемесе құдағилар, жол алыз, бізге рұқсат беріңіздер. Biz gelibizde alıp yolga çıkalım. Meyli kudağıyım, men bir söz aytıp kalayın. Mınal eki örümçaş örülgönü kızım. Eki adam birigip bir übülö tüzgöndü bildiret kızım. Uşul eki örümçaştı bilip jürdayım kızım. Şökülö giygizgenibizдің sebebi tütünün takın öçpösün, kolon toңun ot öçpösün kızım. Бактылуу бол, ошо жерде таштай катып, суудай сиңип, ошол жердин бүлөсү бол кызым. Келиңиз куда? Барган жериңен бактап кызым. Ошол жерден алар көгөр балалуу чакал бол кызым. Kızım bargan жериңен бактап, көшөгөнгө көрсүн. Колом тоңун өтөтпөсүн. Kazanın kaynap dursun, yüzün caynap dursun. Aldığınlarda aydagan malınlar bolsun, arkalarda eğilsegen balınlar bolsun. Ömer kalmaşkan bolup acırabay, vaktılı yaşap, tilege maksatına lezzetliyle. Amin. Noğruz geldi, cer janırıp çöp çıktı, cerin jarılıp süt çıktı. Cer betide жасыл çöp çıktı. O жараткан жакшылыгыңды алба. Кампабызга дан толсун, дасторконубузга нан толсун, өрүшүбүз малга толсун, аксакалдарыбыз акылман болсун, байбичелерибиз мээрбан болсун, келин кыздар ыймандуу болсун, жигиттерибиз эр жүрөк баатыр болсун, өлкөбүздө тынчтык болсун, айдан аман, жылдан эсен бололу, алас, алас, алас. Sizlerge salam айтабыз, кадырлап сөздү байтаңыз, таазим этип сиздерге, анда месе көңүл буруңуздар, чач өрмөй салтыбызды баштайбыз. О, келин, бери бас, келчи жаныма. О, апаке, эмне болду? Кызым, жаз келип, Nooruz майрамы болуп калды. Менин айтайын дегеним, ата бабадан калган
чач өрүү салтыбыз бар эмеспи? Ошол салтыбызды улап, неберем Айденектин чачын өрдүртүп коелу. Макул апаке, аябай туура айтасыз. Өрдүртсө өрдүртөйлү. Анда эмесе байбичелерди, комшу колоңдорду чакырып кел. О, атай, оğlum. Эмне болду, апаке? Атай, oğlum, карындашың Айденектин чачын өрдүртөбүз. Сен айылдагы коло коңшуларды, байбичелерди баарын калтырбай чакырып кел. Амансызбы, шайрыже? Ата бабанын салтын, наркын улап, чач өрүү салтын өткөрүү ырас кылган турбайсызбы? Угуп алып, абдан сүйүнүп атабыз. Келгиле байбичелер, төргө өткүлө. Келиңиздер. Неберем Айденектин чачын алтын эже сиз өзүңүз эле өрүп бериңиз. Макул айланайын. Өрсө өрүп берейин. Келиң. Чач өргөнгө керектүүлөрдүн баарын алып келе кой. Ай кызым, Айденекти алып келе коем да. Бисмилла. Берекесин жайнасын деп сарымай менен баштап майлайын. Жиликти бере кой, келиним. Жилик менен сылаганым сыйлуу болсун дегеним, улуук болсун дегеним. Мончокторду бере кой. Шуру мончок такканым сүйкүмдүү сулуу болсун дегеним. Баарыңар эске туткула. Чач өрүү салты ата бабабыздан калган. Бул салт бара-бара унутулуп баратат. Чач өрүү салты кыз бала секеле кыз 9га чыкканда өрүлөт. 9 деген сан кыз балага тиешелүү. Кыз бала 9га чыкканда 9дап той берип, 9дап кийит кийгизилет. Өмүр кайда төрөлгөндө 9 ай, 9 күндө төрөлөт эмеспи? Ошондуктан кыз балада 9га чыкканда чачы өрүлөт. Келиним, ак биликтерди бере кой. Ак билик менен учуктап, арулуктан жанбасын, ак жалгасын деп чач өрүү салтын жасашкан ата бабабыз. Мынекей, чачта өрүлүп бүттү. Ай келиним, келе Айденектин баш кийимин тебетейин бере кой. Неберем Айденектин чачы да өрүлүп калды. Бактуу, нактуу, байбичелердин бирисиз, Махабат эже. Батаңызды берип коюңуз. Анда Айденекке ак батамды берейин. Талдай ой берсин, шамдай ой берсин. Кардай жамал берсин, жаздай жыпар берсин. Үйүңө кешик келсин, кешикке кошулуп шыбага келсин. Шыбага келсин, ырыс келсин. Энеге күйүмдүү болсун, атага сүйкүмдүү болсун. Эжеге эрмек болсун, сиңдиге өрнөк болсун. Башыңа өнөрдүн багы консун. Бактылуу болса дагы. Амин. Амин. Эми келген элге жашына да карына Кудайым берсин ден соолук. Кыз келиндин башынан түшпөй жүрсүн ак жоолук. Тууган урук тынч болуп, убадып эле жүрөлү. Кыргыз элим бай болуп, жамандык кууп жетпесин. Жылда тосуп Норуз, кыргыз жери бак болсун. Амин. Барайын мына, барайын. О келин, сандыгымы ачып, балага талган нерселерден ал. Бегай небересин бешикке салып атыптыр. Чачылөөнү чачып барып келели. Ооба энеке, ооба. Мен анда даярданагамайын. Сиз да кийим кичеңизди алмаштырып алып, тойго чогуу жөнөйлү. Учуу зарып, кыргыздын бешик тойлору көп болсун. Ай коңшулар, жүргүлө. Бешик тойго баралы. Бешик болсу бек болсун айланайын. Өмүрү узун болсун. Ооба, келечеги кең, ырыс кылуу жигит болсун. Болсун айланайындар, болсун. Мына минтип келиним Аксана балканактай уултуруп берип, сүйүнүп турган чагыбыз. Баланы алып келгиле, бешикти алып келгиле. Айылдын аксакалы 90 ашкан макты межем өзүңүз бөлөп бериңиз. Ананайын келиним, кел бешикке бөлөгөндү көрүп ал. Папестеп баланы эрчеткирип өстүргөн. Мына у бешиктин эки жагындагы тирөөчү алкак деп аталат. Таманы булгар менен капталат. Ал эми эки алкакты бириктирген сабы жумуру жыгачтан даярдалат. Биринчи гүлтүк орнотулат. Гүлтүк баланын заң зарасы түшү жер. Ал булгарыдан жасалып, жарымына чейин таза кыктын күлү менен толтурулат.
Kültük, küldütök деген сөзден келіп шыққан. Бешікке ол тоқторды төшөйсің. Ал жұмшақ кездемеден тойдың ұяң жүні толтырылып, ортасы ойық жасалады. Анда соң жаздығы қойылар. Ақ кездемеден дәрдалған чарчы оросы салынады. Ымырқай зара ұшатқанда оросы бұлған басын деп, тешігіне қысқа кесілген қыпчылдық қыстарылады. Бешіктің башына олсы жолығы жазылады. Яй салқын, ысырығың бар бұ? Ысырығың алып кел, бешікті ысырықтап қойылы. Шүкөлерді берші. Оңғы. Жашы, яқсана, баланы алып кел, балам. Бисмиллахиррахманиррахим. Шимекті майлап қойылы. Бешік енесі бек қарма, ананайын. Өмірің ұзын болсын. Төсі көрінген белдүү жігіт болсын. Омин. Неберем бол қойы ұқтасын. Өлігі енелерге нан тістетіп қойын. Башыңыздарға ақ жолық салайын. Майдан нандан өксі болсын. Келіндер, келгіле, бешікке 90 жағу жабалы. Небереме ақ жайдың күнінде бір қарын май қойғам. Жентек берейін, майды бұзып, талқандан маштайын. Оғыз дейіңіздер. Бисмиллахиррахманиррахим. Жақшылығыңдан жанба, ыйман беріп, ылдыйда жөлі. Өмір қайыңды ырысқа бөлі. Аршадай ұзақ жаш бер, ақылға толы баш бер. Жүзіңен мерім төгілсін, қолыңан көр төгілсін. Апасының сүтін ақтаған, жалаң айлы емес, жалпы жұрты мақтасын. Адамға сүйкім кеби болсын, әбирінің чей болсын. Түбөлігін оңдосын, жаратқан өзі қолдосын. Омин. Аппақ қардай тағы жоқ, дилим болсын таптаза. Дүркіреген гүлсімал, өміріңе береке. Жарқыраған жасымал, қызың болсын татына. Жадыраған жайсымал, уғым болсын жайдары. Бірінші байлық денсаулық, оруағын чың болғын. Екінші байлық ақ жолық, игілікке тың болғын. Üçüncü байлық үй білең, ең татықты біле ол. Төртінші байлық дос туған, сыйлап тұрчу, сыйда ол. Оба, жашо өмір жаратқандан бір белектей. Жылу, мерем, қолдан алып жетелеп. Жылдыз сымал жылтыраған үміттер сияқты, жан денеге үрен чачып севелеп. Жашо өмір жаратқандан сый белек дегендей, үй бүліңі қарамды, жарық нүрді севелеген. Ақ жолдай уылдардан болсын. Асмандай жартарап, тегерете жар салат. Алде бөкі жан, сен да ұқтан алтырап. Алде жаш көпір, сен да ұқтан алтырап. Алде сен бөлігін бешігін, ырыс қылу кешігін. Алде жата ғой, татты ұйқыға бата ғой. Таңқы чопон бата лек, татты ұйқын қана лек. Алде жаш ермек, ұқтатайын мен термек. Alde Qutqardı bu Xudayım, Xitoy qalmoq jadadan.
О қалайық барың ук, қарың менен жашың ук, элге жашы келгенде айтуу ушул өрөндө. Чакып Байдай агабыз аймончоктой уул көрдү, ат коюп берсе уулума деп тоюна кам көрдү. Тойго келиңиздер, тойго. Омин, тойго келдик баарыбыз, жашыбыз да карыбыз. Тойлор тойго улансın, той берген адам кубансın. Ат асмандан дейчи эле жакшы ат коёр бекен деп той кылып жатам туугандар. Жакып деген менин атым. Баласыз жүргөн жан элем, жерге сыйбайт малым көп. Коюп берсем бир жакшы ат, кубан кандай асман көп. Жеткен 50-ге жашым, жеке перзентим ушул. Кош келдиңер агалар. Карыганда Жакып байыңар, мураскор болор уул тапты. Ат коюп бизге берсе деп, тойго кам көрдүк эле. Тойдун башы ушул болсун. Алтындан чепкен жабайын, карк алтындан тигилген жакшылыктан кийиңер. Баймөкөбүздү кубантып, бир жакшы ат коюп бериңиздер. Sonunda tondu kiyipsiz, çoğulup bağrın kiripsiz, var mı bunda cumuşun? Bağrın birdey savırkap, kanday tuktap toktap duruşun, aydın arçı ulayın, havalı sizden surayın. At koyup berseң балага, алар элең дубанам, bu адамдын соолун. Babası Babırхан, Jakып деген bu kişi balası жүргөн жан. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, barında hak var, alpeyim barın saktar, Tengrim dövlet verdi, alamga adam geldi, ayıl kala suyunçu, arışlar kadam geldi, kengpeyilge dövlet verdi, kasiyeti basın cedi, Kölösü tapsın şerde, kazan aytı batın koyan, Allah'a bergen zatın koyan, kengsingendi tengil verdi, alakşılamay kengil verdi, uğul olsa joğdur saktar, elimizgen sütün aktar, yerde aydap malın bakar, atandaş baydanın tabar, atasının menet kaytar, aldıran buldul tatar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Arbaleden kalas bolsun, bunun atı manas bolsun, Arbaleden kalas bolsun, uğul olsa manas bolsun, manas bolsun, manas bolsun. Apa, ata, kudalar geletar, kudalar. O kalayık kalın jor, at arıtıp alıstan jol karıtıp, datkalar çıkkan keng alaydan, martabalı kudalar geleşti, tosu alalık. Ay, gelinler, bayım, жүргүлө kudalardı tosalı. Assalamu alaikum, hurmatlı Karagülcalı kudalar. Ve aleykümselam, hurmatlı alaylık kudalar. Kızdı surağanla, kımızdı susağanla verdi. Kulduğumuz var, kulduğumuz var, kulduğumuz var. Kulduğumuzlar kudayga olsun, kulduğumuzlar kudayga olsun, olsun bolsun. Rahmat, rahmat. Kudalar, hoş geldinizler. Esen aman geliyor aldınızlar mı? Жақсы құдай ашу, отырамыз, өзіңер қандайсыздар? Gelинler, emne turasыңар, kudalarından sunbayсыңар mı? Maylı sütlü kudalardan boloydu, nandan oğuz deyip, maydan oğuzға salыңыздар. Rahmat, rahmat. Maylı sütlü, şirin kudalardan boloydu. Çaçıladı, çaçıla. Balam, beri qarab, çögününü koydum. Ömrün uzun olsun, desolun bışık olsun, martaban büyük olup, gelecekte Kırgızdın bir buçun tarafından yakşı uğullardan bol. Amin. Gelinler, emne turasыңар balım? Bayan dostu uzatıp, kudalardı törgöt köröydü. Geldiler, baybiçe öt derler. Çoğu neyse, çoğu... Seslendirim lan Ceylan ama. Ses bey sevgi. Öttünüzler kudalar. Öttün, öttün. Hoş gelip sizler kudalar. Sizlerge apamda girgizeyin. Hoş geldiniz hurmatlı kudalar. At arıtıp, jol karıtıp, ataklı Kurmancan datkanın jerinden gelip sizler.
Мынау дайылған ақ дастарханыбыз сіздер үшін бардығынан алып жеп жақсы отырыңыздар. Келіндер, қымыздан құйып, ысық құймақтан алып келгіле құдаларға. Ысық құймақтан алып келгіле. Қымыздан тартқыла, алыңыздар құдалар. Табақты таттуу қылған тұз, алысты жақын қылған қыз демекші. Біздің 5 көкіл қызыбыздағы бойға жетіп, сіздерге оқшаған құдаларды тосып отырамыз. 1000 жылдық құдалардан бололу, алыңыздар ыстық чайдан ішіңіздер. Урматына құдалардың семизінен мал сойдық, дастарханға нан қойдық, қаймақ қойдық, май қойдық, гүлдердің түрлерінен бал қойдық. Тамағыңыздар дамды болсын. Алас, алас, алас. Алас, алас, алас. Алас, алас, алас. Жаздың ұшыл күнінде ысырық толып үйімізге. Шатты күні жаңырып, береке берсін өмірге. Ер жігіттің içine el tokumdu atpatat degендей алайлық құдаларымыз ай көлдіңіздерді көр көздіңіздер ғой. Ай чеңеке, қызым келіп кетейін. Ұяу балдар келіп. Той başlandı, alaqanda çabıldı. Bileydi, caş sevgi konuva. Bileydi, koştaşı koruda. Bakrılım olma, iskası koyma. Olsun gülünü koyma. Bakrılım olma, iskası koyma. Olsun gülünü koyma. Atarı kulağımızdan gelince gelir. Başlıyız sözden gelince gelir. Arkadaşın en yaşlı gümün boyunda. Gegeleşin tosunmasıyla gezegir. Ay cengeler, ay da cengeler. Ay baba yapma, ay cengeler. Ay cengeler, ay da cengeler. Gülben açık suday durmuş bizden cengeler. Жігіттер соғыстап келді. Қара құдалар, ашап тұяқ қойлардан сойышап келдік. Патаңыздарды беріңіздер. 1000 жылдық құда болайлық. Amin. Ya Allah. Elimizde, yerimizde tinçlik olsun. El içinde ödümüz tinçlik olur. Şu başkışkan 2 yaşımız baktulu olsun. Tinçlik olsun. Özlerden ağarıp köveysin. Aldım albası vardım balabası. Gelecekte jakşı übülöden bozuşka Allah'dan nasir turaylı. Amin. Amin. Atıp aldık kudalar. Izaat kılıp sizlerge tartу kıldık kudalar. Şagımızdı sındırmay satıp alın kudalar. Rahmat. Öpüңөрдү сыңгула. Кудаларга сыңгула. Kırma adamı. Bergele. $100 berip attım her birine. Razı. Rahmat gelinler. Sizlerde kız var eken, bizde bala var eken. Uşul iki jakты biriktirip koşup turgan baldarыбыздын, kızlarыбыздын ömürleri uzun bolsun, денсаулыктары бышык болsun. Кармашкан колдор үзүлбөй, түндүгү бийик болуп, колуңдостон эч качан от үзүлбөсүн. Алдын малбасы бар, балабасы. Көп үйбөлөлүү балдар болsun. Эки жакты тең сыйлаган, урматтаган жаштардан болsun. Амин. Кудагый, кулагыңызга күмүш сырга болсун. Капыр Мадаминовдун айтканын жүрөгөсүн айтып жөндөп, биз дагы кызыбыздын себине 40 китепти кошуп койдук. Кызыбызга китеп окутуп, дайыма китептүү кыз болсун, билимдүү кыз болсун деп себине 40 китепти кошуп койдук. Капыр Мадаминов агайыбыздын сөзү текке кетпесин кудагый. Кулагыңызга күмүш сырга болсун. Rahmat bolsun.
урматтуу журтчулук, урматтуу аксакалдар, энелер, жалпы эле бүгүнкү жыйынга катышып жаткан касиеттүү Каракулча жергебиздин журтчулугу. Бүгүнкү өтүп жаткан Нооруз касиеттүү жергебизде ар бир адамга, ар бир үй бүлөгө абдан бир жаздын күнүндө жаркыраган бир маанайды жаратты деп эсептеп атабыз биз. Кудайым баягы айтат экен, жаз келгенде чалдар дагы жашанат экен, жаз келгенде кемпирлер да жасанат экен. Ана мен бир куплеттер айтып коеюн деп атам, калыстардын тоогунан ушундай жаркыратыр. Негедир өзү быйылкы жаз ыржыттанып, ачыкмын бир өргөсүнө, алыстан кол булгалап, кимдир бирөө чакырат ынтымактык өлкөсүнө. Быйылкы жылы жергебизде өткөн Нооруз майрамы элибизди биримдикке, ынтымакка, токчулукка ушундай бир үндөдү деп айта алабыз. Кудайым дайым эл журттун тилегин берсин, ел журттун жакшылыктарын узарсын, уучун узарсын. Улустун улуу күнүндө бизге бир ишенилип, ошо бүгүнкү өтүп жаткан кыргыздын каада салттары, тамак аш, кыргыздын кол өнөрчүлүгү боюнча ушундай бир салт болуп калган бир жакшы нерсенин жыйынтын чыгарасыңар деп бизди калыстар тобуна шайлашкан экен. Ошону азыр сиздерге эл журттун катышуусу менен эми бир чындыкты айтып коюш керек. Бул кыргыздын каада салты өзү мунун жыйынтын чыгарыш кырчылдашкан баягы күлүктөн күлүк чыкса төрт аяк туурайт дегендей жыйынтыкта болду. Талаш тартыш болду, бирок калыстык болду деп ойлойбуз, урматтуу туугандар. Ошо азыр сыйлык электен ошо сыйлык алгандардын дагы мындай бир жакшылыктары дагы, таланттары дагы, элдик каада салтты сактоодогу бир жакшы мазмундагы ишкери улана берсин. Ар дайым биз жана президентибиз айткандай, ар дайым ысырапкерчилик менен жүрүш керек экен. Бизде быйылкы Нооруз майрамында чыгарылган майрамдагы бардык өткөрүлгөн шан шөкөттөр дагы ошол президенттин жарлыгынын негизинде болду деп айтып коюбуз келет.